sasesangena kophefula usabela nina bakamsilimuthi uvele ngesiluba phatho wami ngisinamaqatase nabo mhlambe izela ukuthi ngihlangise emadolweni baqimba noma namakhela bona domehlezi kamezini dabula bafazi bamqaphe bathola bahlezi emlovini bathi akakubosa bakubokusi kaninyakane zawulethezela nganza kwethu lobu bukhosi abuzange abuzuzwe ngeze nathi singomchunu singosibanibani nosbanibani azange submit for nothing. We submitted for the kingdom of the Zulu nation. Savuma ukuthi ushaka senza ngakhona emayisehlule zonke izizwe. Uyakhumbula ukuthi ngesikhathi sekaZwide kwakufanele ngabe ngempela impela hayi. UZwide mhlawumbe lama wathatha ngabe sithi bayitha Zwide. Kodwa kwasho ukuthi cha ilephele ngehla. Naphinde futhi ke la ngoba. Njengamanje ke angizokucaphela kumlando kude ngizokuthatha lapha nje inkosi engixotshayo inqoba mangisa sandlwana inkosi exotshayo akekho ongazi ukuthi emveni unqoba kwayo mangisa sandlwana yasuka lapho yaboshwa phesha kwezilwandle kwaphatha indlovukazi komsweli ukwamsweli waphatha iminyaka impela ke lapha ke okuyena ozala ke isilo ke uDinizulu umama ngawosuthu akabulali uyasizila ukuthi imbokodo zisisekele usela nonkuzimbili ngizobanga noma enyangenejeni umgwazi wathi lezo zinqapheli ingane abadala siphathile uthola komsweli elidiselo ngcele undaba usencane azamdela we abona amehlo okusuka singumele yakala sephuka umuntu osilo sindaba uyena ke uzala ke umntwana uMagogo aphinde futhi azale isilo uSolomon Solomon ngathi nuzo 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 uyena ke uzala ke isilo ke uSolomon ke ozala ke uDinizulu uSolomon ke ngicabanga ukuthi ke noma ke emdala kodwa ke basondelana ke eduzane nokuthi ke okaMagogo mayesegana njengomfazi weshumi ukaMathole ekhamisela umntwana waphindangene akekho kongazi ukuthi umntwana waphindangene ubambile umlando wakwaZulu ukuzaleka kwakhe futhi yayisiphingwe enkulu lokho kwakuhlonza ukuthi akukho kungaphikiswa kwabuthelezi emveni kuba uMathole eselokuthe endlunkulu cela nizwe lento ngoba iyalamana lento engizoyikhuluma akukho okungase kuphikiswe okaMathole uMathole mangabe seganwe uNdlunkulu wakhe weshumi ezalwa echanguzelwa indodakazi yesilo uDinizulu uMagogo yikho lokhu okwenza ukuthi bekwazi ukuthi ma behlonze ngokulandela kokosiko isilo kondlongombana yikho dleyiningi esivuselelile ezingayise ungadidoke igama ukhangela amankengana
isona sigodlo lesi esikwaze ukuthi kube isigodlo esiyakhiwa isilo uqobo yayisilokothwa ongalokothwayo lapho yakhanwa khona umntana nentombi lapho uyakhumbula ukuthi izibulo lesilo bekusimakade emveni kwalokho kwase kulandela abantwana basendlunkulu abalandelayo emveni komntwana osimakade balandela abantwana basendlunkulu la kufika khona kuzalwa khona nomntwana ngomisiZulu ezalwa indlovukazi yaseSwazini ngoba isimasigana umlando ufanele wazi ngoba umuntu njengoba ekhuluma amaqiniso kangaka nje ngumuntu mina ongafa noma yinini ngumuntu mina ongakhaphelwa noma yinini ngumuntu mina ongacindezelwa noma yinini ngumuntu kodwa ongesabi ukukhuluma iqiniso ngoba siyokhomba ziphi bazi ngoba bamkhulu ngeke mina ngizibe iqiniso ngilizibele ukuthi ngincinga ukuphila ngoba ngiyofakabele njengomkhovu igodla iqiniso enhlizweni yami obaba bamkhulu belikhwezelile lokuthi mntana nami likhulumele iqiniso bese lingakhulunywa akho ke ngikushoyo ukuthi ke umntwana omisiZulu by blood ibhubesi malihlanganele nibhubesi lizala ibhubesi alikaze lazala ikati akaze kwenzeke lokho kunjalo nje kumile lokho kumileke iyona ke ndlula mithi yakithi kwaZulu leyo indaba kinesihlalo sobukhosi bakwaZulu noma ngabe kuhleli bani noma ngabe kuhleli ikati noma ngabe kuhleke intibane noma ngabe kuhleki awintibane noma bakuhlela intibane noma bakuhleli bani kodwa kubalekile ukuthi indaba ibe nesihlalo uhlonishwe futhi izihlalo ngizokhuluma ngesihlalo ngizokhuluma ngesilo umisiZulu ngizokhuluma ngomntwana Wakaphindangene ngithi mina ngizobabaza ngifinde ngituse imisebenzi emihle enziwa umntwana Wakaphindangene kusukela kwisilo uSolomoni kuze kudlokombane labonakala khona imango yakhe igqama kwasho ukuthi ke is a prince with a double agenda uyakhumbula ukuthi umzalwane Nxumalo walikhuluma waliphahluka lonke iqiniso eliqondene nomntwana Wakaphindangene yokuthi une double agenda uyinkosi ngapha aphinde futhi kazoba undunankulu kwaZulu bese phinde futhi ezoba usopolitiki lokho kungafihliwe Mbantu baseNingizimu Afrika bantu bakwaZulu Natal iqiniso lazini nilibukeze makhosi oswela akwaZulu musani kuba abayekethisi yazini iqiniso linjoba linjalo bese futhi lilandela bese niyaresearcha bese niyafunda bese izinto nikwazi ukuthi ke ngempela la ihambe yafika khona iyofika kuphi futhi ikahle inla ikhona noma yikho kahle na injalo nje nansi indaba njengamanje sikhuluma udaba olubucayi ngendlela esimanga olusiphoxe sonke yabona masithi lapho ngibhubesi lapho ngikuseni masithi umlomo ongathethi manga umntwana Wakaphindangene konke lokho sakuzwa ngawo sekushintshe manje masithi la sekulokothe khona ungangentaba akuphinde kulokothe umuntu umntwana Wakaphindangene sekushintshe manje la sekuthola sekuthiwa khona manje ke ngempela ke esekukhulume umlomo ongathethi manga igama elithi umlomo ongathethi manga makuthiwa umlomo ongathethi manga sakuzwa umntwana Wakaphindangene sekushintshe manje ukuthi silo siuNkulunkulu wethu njengesilo samaZulu uNkulunkulu wethu njengesilo samaZulu sekushintshe manje ibuzunguzo ngakho ke ngizobabaza ekuthenini akukwazi ukuthi umntwana Wakaphindangene angasakhela ubukhosi bethu isikhathi eside kangaka 50 years ngikhumbula 15 years lapho esanda kuhlala uDlokombane wawungakwazi ukuthi kwenzeke umkhosi waseStengo wathi huza 15 years silo singalibeki uDlokombane wenziwa umntwana Wakaphindangene umntwana Wakaphindangene uzokhumbula ukuthi ayikho neyodwa into akayibeka la kwaZulu uyaphikiswa mangabe kufanele le nto leyo im-challenge uvika ngomlando avike ngehistory asenzele yona njengamaZulu esengayiphiki
yokuthi umntwana Wakaphindangene wasakhela ubukhosi bethu wasivikela ubukhosi bethu wenza isilo sethu sahlonipheka okwedlula wonke amakhosi. Siyabonga wena kaMathole, siyabonga wena waseNkulunkulu. Kodwa kusho lokho ukuthi uqala ngawe ugcine ngawe, ngoba kunamakhosi kunondunankulu abangaphambi kwakho abenza lukhulu ukuthi elingekho ithuba lokuthi barekhodwe baziwe njengawe. Umntwana Wakaphindangene, umntaka Mathole, siyayibabaza imisebenzi emihle wenzela uZulu, kodwa ngicela ungawubulala uZulu, ungafi kanye noZulu. Asikukaleli insuku zokuphila mntwana Wakaphindangene. Siyafisa uNkulunkulu akubeke isikhathi akukalele sona noma singakanani, kodwa ungathi mangabe siphile ekubeni imkhovu esikhwapheni lakho la oyothi mangabe kwenzeka khona uphunyuka phambi komhlaba. Mntwana Wakaphindangene, Nkosi uma ngosuthu ugatsha Buthelezi yakho Buthelezi ezihalwa endlinkulu, bese kufika la ukutholakala khona ukuthi seqalazana sodwa. Athi mayephakamisa ikhanda liphakamisayo noma enye ethu uphakamisa isandla noma ethu uyathetha uthethayo bese bethi hawu ingoba mina ngingena umntwana Wakaphindangene. Ngoba leso sikhathi siyeza la abantu bobuzana khona bodwa bethi hawu ingoba ungena umntwana Wakaphindangene. Ngakho ke sithi umuntu omdala sizobabaza kuwe ukuthi sekuphelele phi lokuthi olokothela ongalokuthwayo akusawuphinde kulokuthe umuntu. Uma inkinga eninazo nesilo samabandla wonke kufanele nikhulume ngasese, akukwazi kuba nencwadi. Siphi sici uma isilo sishintsha amadunaso, sishintsha sifaka futhi igazi eligijimayo, umfoka amjijimbi wonkehle eke lapha ke njengosihlalo, umsiphula angazimilila jikatshale zakhe. Ugogo lokubili. Sikuphi isilo mangabe silokuthile lapho. Uma isilo singashintsha ukuthi lo sihlalo esisimbekile njengamanje akuyena, sishintshiswa uwe mntwana Wakaphindangene. Ubani kanti oyisilo phakathi kwethu? Sikubabazile kwasekhingcetshwayo lamanyala enziwe uNtuli uThamisanqa Ntuli lo mkhaya wamasenkandla. Sikubabazile lokho ukuthi azokuqonelisa azokuqhwakalisa phayo kwesilo. Sakubabaza lokho. Namanje sisakubabaza. Siyazi mntwana ukuthi awufiphele emqondweni. uNkulunkulu ukuphila umqondo, uNkulunkulu ukuphila amandla, nomnyama ngakhathala ukuthi ukuphila amandla. Kodwa mntwana umbuze ngobuzayo mina ngungizwa umlando wasemachubeni. Udabuka lenkandla. Nginabisile ngigciko lobo bomkhulu kuleli izwe lasemaThekwini. Ngifuna insizwa nje ezizithembayo zazi ukuthi mina ama-address ami ngiyawasho. Hayi ngoba kunjani, ngikhuluma iqiniso lonke neqiniso lodwa. Ngoba uma singalikhuluma iqiniso kusasa liyosikhinqa. This must be on record. Lento eyenziwa uThamisanqa Ntuli lapha ethatha ipolitiki eyichatha nobukhosi bese imarinate ibe imbiza kuyicala lokho. Namanje lento eyenzeka lapha ngoba futhi akuwe lo mntwana Wakaphindangene akusuwe lo yana. Mina ngithe ngibuke kahle uWalter Sisulu loya. Ngithe mangibukisa kahle kwakuphuthula kwaphahlekwa kwaphela kuphuma uWalter Sisulu umngane wakho. Akusuwe lo yana nawe awujabulela into engekho nje. Akusuwe lo akusuwenza hlobo. Mntwana ngithi mina umsebenzi emihle oyenzile wenzela uZulu uqinisekisile yini ukuthi ufuna ukuthi ife nawe na? Uma mina ngingane ngingaka neminyaka ewu40 ngingawufela uZulu. Mawuqhathanisa iminyaka yami neyakho umkhulu kimi. Mawuqhathanisa iminyaka yami neyakho ubani umuntu okufanele ayinikele ngokufa phakathi kwami nawe mntwana Wakaphindangene ayidele. Ubani izizukulwane esizayo, ubani izizukulwane esiphilayo. Ngiyababaza, angikwazi ukubabaza lokho. Asikwazi ukuthuka omatamela benza kabi besicishela ugesi, besicishela inetwork, sithuke obheka icele, sithuka abantu benza kabi bese singabuyi sizobabaza imisebenzi osuyenzile emihle mntwana Wakaphindangene bese sikubuza ukuthi ngabe ikhona lokhu ofuna ukukwenzela uZulu na? Usululazelani isilo mntwana Wakaphindangene? Nkosi yakwaButhelezi usululazelani isilo? Yini ukhomba indlela ujika ngoba ukujika lokho ukwazi kanjani ukubhala izincwadi uphinde uthume imkhovu engoxulu lapho uxulu lona obhale amagama alumela abheke esilweni abheke esihlalweni. Nilulaza isihlalo okumele ngabe isonanto kuphela esiyophila ngayo in a kingdom of Zulu nation, in a South African continent, in an African continent. Na kanjani we are the biggest kingdom. Kodwa mntwana Wakaphindangene konke lokho sakuzuza ngenxa yakho. Kodwa namhlanje wena usukubulala futhi. Angikhuluma indaba yesilo mina la. Ngikhuluma indaba yesihlalo. Ukuthi lesi sihlalo silulazayo siyophinde sibe yini kusasa.
umbuzo umile sophinde sikhotheme kusiphi isihlalo ngoba uma kungafekezela isizwe sakwaZulu kufekezela umbuso kaZulu kulelizwe lama-Afrika akukumila ngisho utshani izwa ngami akukumila ngisho utshani uma ngafekezela isizwe samaZulu kufekezele uZulu akukumila ngisho utshani ngoba vele wena uyazi ukuthi la ubheke khona usungaphosishe lifike kuyicala elikhulu kakhulu lokho okwenzile umntwana Wakaphindangene uthatha ipolitiki ngangcobe ukuthi uNdunankulu nje kwaZulu oyimele ukuba uNdunankulu kwaZulu oqondile ngabe mhlawumbe lento isilo kukhulunywa ngeinhlebo yokuthi kuzwakala umsindo emithingini yomntwana Wakaphindangene uNdunankulu kwaZulu nesilo kule yandla bebehlangana kuyona hayi ukuthi kuye emphakathini nami ngikhuluma into engiyithatha emphakathini kuyichile elikhulu kakhulu asikwazi ukubabaza lokho ngoma singakubabazi thina kuyothiwa hawu nanilinde ukuthi afe umntwana Wakaphindangene nakho seniyakhuluma hawu kade amaZulu njani ngamaxoki ingakho ke mina ngidisibindi sokuthi ngikwazi ukukhuluma futhi awugcinanga umntwana Wakaphindangene ngokwenza into enhle usilondolozela uZulu wakithi silo sakithi sihlonishwe kudlula wonke umuntu ngisho kwamanye amazwe nako Eastern Cape leyabalwa isilo zo20 lapha izwe lifile kuthiwa Eastern Cape nangapha into nje enga exist kodwa futhi okwesibili iyakwazi ukuexista la kwaZulu ubulo ngenxa yakho umntwana Wakaphindangene ngithi mina kuyichilo lokho kwenzakalayo i-IFP as an organization ithuluthini nithi nifuna ukuthatha isifundazwe nina IFP ithuluthini ngoba lezi zinto lezi zithi ngabe niyakhuluma nina ni-address niphilela ukwesaba niphilela ukukhosoza niphilela ungakwazi ukukhuluma iqiniso ngoba i-organization yakwaphindangene niyobona futhi umhlazana ehambile emhlabeni ukuthi yakwaphindangene lento nina nizisebenza kwaphindangene nje niyobona futhi noma ngitshena no noma ngitshena nje uyichile lokho elikwenzayo ngoba umuntu omdala onjengomntwana Wakaphindangene futhi ngabe uyalulekwa uyaconsultwa ajabulela ingane zakhe ukushisa impepha noma ngahamba obaba omkhulu bongemukela ngoba abantwana sebekhulile sebenza imangaliso akufanele lokho NC yichilo lenzayo ukuthi nithatha umfazi nimbeke lapha abondunankulu ashika azoloko ukuthi isilo azonkonkozela isihlalo unomsadube kuthi uthi kuyikho lokho indaba inesihlalo la indaba inesihlalo indaba inobukhosi bethu indaba inobuthini thina njengamaZulu ukuthi lento ke yokuthi isilo siyafika kulomkhakha uyise waso uDlongumbana ubevele sedlubula undela umuntu Wakaphindangene ngikhumbula kahle ngo2012 ngihlangana naye eroom number 24 4th floor eProtea Hotel in Durban ngiyazi uzokhumbula ngiyazi futhi uzokhumbula saxoxa naye kabanzi angade ngiphuqe umchele wami